Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн сабакты өзүбүздүн жакшы көргөн макалдан баштайлы. Кыбыраган кырашат. Жөн жата бербей кыбырай берели. Бүгүн корей тилинин 1 деңгээлинин 7 сабагын баштайбыз. Кана эмесе баштап көрөлү. 공부하기가 어떻습니까? 공부하기가 어떻습니까? 오구 간다이. 공부하기가 어떻습니까? 오구 간다이. 공부하기. 오구. 가 деп зат атоочко сүйлөмдүн ичинде кошула турган мүчө кошулуп атат. Ошондуктан 공부하기가 болуп атат. 공부하기가. 어떻습니까? деген кандай деп которулат. 공부하기가 어떻습니까? 공부하기가 어떻습니까? 오구 간다이. 공부하기가 재미있습니다. 공부하기가 재미있습니다. 오구 кызыктуу. 공부하기 오구 재미있습니다. кызыктуу. 공부하기가 재미있습니다. 공부하기가 재미있습니다. 오구 кызыктуу. 누가 김. 누가 김. 가르칩니까? окутат. 누가 가르칩니까? 김 окутат. 누가 가르칩니까? 김 окутат. 박 선생님. 박 선생님. 박 무갈림. 박 선생님이 가르치십니다. 박 선생님이 가르치십니다. 박 선생님이 가르치십니다. 박 무갈림 окутат. 학생. 스튜던트. 학생들이 스튜던트들. 학생들이 스튜던트들. 열심히 тырышып, берилип. Орысша айтканда усердно. 열심히 공부합니다. 공부합니다. окуйт, окушат. 학생들이 열심히 공부합니다. 학생들이 열심히 공부합니다. 학생들이 열심히 공부합니다. 스튜던트들 берилип окушат. эми суроо болуп атат бул жерде. 학생들이 열심히 공부합니까? 스튜던트들 берилип окушабы? 학생들이 열심히 공부합니까? 스튜던트들 берилип окушабы? 예, 학생들이 열심히 공부합니다. 예, 학생들이 열심히 공부합니다. ооба, студенттер берилип окушат. Эми башынан баштап кайра диалогду кайталап коелу. Сиздер өзүңүздөр бул видеонун ылдый жагындагы текстти көчүрүп алгыла биринчи. Мындай дептерге көчүрүп аласыңарбы, же болбосо башка бир телефонго көчүрүп аласыңарбы? Көчүрүп алып туруп, анан ошону көзүңөр менен карап, анан менин айтканымды уксаңыздар, сиздерге түшүнүктүү болот. Ар бир видеонун астында диалог жазылган болот, биринчи комментарий болуп. Кана эмесе кайталап көрөбүз. 공부하기가 어떻습니까? 공부하기가 어떻습니까? 오구 간다이. 공부하기가 어떻습니까? 오구 간다이. 공부하기가 재미있습니다. 공부하기가 재미있습니다. 오구 кызыктуу. 공부하기가 재미있습니다. 오구 кызыктуу. 누가 가르칩니까? 누가 가르칩니까? 김 окутат. 누가 가르칩니까? 김 окутат. 박 선생님이 가르칩니다. 박 선생님이
가르치십니다. 박 선생님이 가르치십니다. 박 선생님 오쿠tat. 박 선생님이 가르치십니다. 박 선생님 오쿠tat. 학생들이 열심히 공부합니까? 학생들이 열심히 공부합니까? Studentler tırışıp okuşağı? 예, 학생들이 열심히 공부합니다. 예, 학생들이 열심히 공부합니다. Ova, studentler tırışı okuşat. Qana emese birinci könügü ötölü. Birinci könügü ötörden murun, урматтуу окуучулар, мен сиздерге бир нерсени түшүндүрүп берип коеюн. Мына досканы карасаңыздар, коңбухада. Бул окуу деген сөз. Окуу. Корей тилинде баардык этиштер жана сынатоочтор да деген мүчө менен бүтөт. Мына кыргызчада окуу, сүйлөшүү, баруу, жасоо, угуу деп созма үндүлөр менен бүтөт атпайбы? А корейчеде да ушундай да менен бүтөт. Коңбухада. Бул окуу. Глагол. Да, этиш. Учиться деген сөз. Окуу. А бул данын ордуна ги келе турган болсо, коңбухаги дей турган болсок, анда бул зататооч болуп калат. Зататооч. Кыргызчага, бирок кыргызчада окуу бул этиш да боло берет, окуу зататооч да боло берет. Бирок окуунун кыргызча башкача да түрлөрү бар да. Окуу, окуш, окуган, окумай деп кете берет да. Орусчасы учоба. Мисалы, биз окуу кандай деп сурайбыз. А орустар учоба, как учоба деп сурайт, а? Окуш кандай? Окуган кандай экен? Я окумай кандай? Деп сурай беребиз. Корейчеде карасаңыздар, этиш менен зататоочтун айырмасы бар. Коңбухада окуу, коңбухаги бул окуу, окуш, окумай болот. Карычида окутуу, обучать. А карычиги болсо уже бул этиш эмес, а зататооч. Обучение, окутуу. Коңбухада этиш, коңбухаги зататооч. Карычида этиш, карычиги зататооч. Кана эмесе көнүгүүлөрдү баштайлы. 공부합니다. 공부합니다. окуйм. 공부합니다. окуйм. 공부하기가 어떻습니까? 공부하기가 어떻습니까? окуу кандай? 공부하기가 어떻습니까? окуу кандай? 가르칩니다. 가르칩니다. окутам. 가르칩니다. окутам. 가르치기가 어떻습니까? 가르치기가 어떻습니까? окутуу кандай? 가르치기가 어떻습니까? окутуу кандай? кийинки сөз. 기다립니다. 기다립니다. күтөм. 기다립니다. күтөм. 기다리기가 어떻습니까? 기다리기가 어떻습니까? күтүү кандай? 기다리기가 어떻습니까? күтүү кандай? 배웁니다. үйрөнөм. Бирок үйрөнүү деген сөз 배우다. Бирок сүйлөмдүн ичинде үйрөнөм. Мен корей тилин үйрөнөм. 배웁니다. үйрөнөм. 배우기가 어떻습니까? үйрөнүү кандай? үйрөнүш кандай? үйрөнгөн кандай экен? 배우기가 어떻습니까? 배우기가 어떻습니까? үйрөнүү кандай?
일합니다. 일합니다. 이시됨. 일합니다. 이시됨. 일하기가 어떻습니까? 일하기가 어떻습니까? 일하기가 어떻습니까? 이시도요 간다이. 일하기가 어떻습니까? 이시도요 간다이. 씁니다. 씁니다. 자잠. 씁니다. 자잠. 쓰기가 어떻습니까? 자주 간다이. 자즈간 간다이. 쓰기가 어떻습니까? 자주 간다이. Андан кийинки сүйлөм. Кандай деп сураганда мындай деп жооп бергенди үйрөнөбүз. 공부하기가 어떻습니까? 공부하기가 어떻습니까? 오고 간다이. 공부하기가 어떻습니까? 오고 간다이. 공부하기가 재미있습니다. 공부하기가 재미있습니다. 오고 그ızıktуу. 공부하기가 재미있습니다. 오고 그ızıktуу. 가르치기가 어떻습니까? 가르치기가 어떻습니까? 오쿠투 간다이. 가르치기가 어떻습니까? 오쿠투 간다이. 가르치기가 재미있습니다. 가르치기가 재미있습니다. 오쿠투 그ızıktуу. 가르치기가 재미있습니다. 오쿠투 그ızıktуу. 듣기가 어떻습니까? 듣기가 어떻습니까? 우구 간다이. 듣기가 어떻습니까? 우구 간다이. 듣기가 어렵습니다. 듣기가 어렵습니다. 듣기 우구 어렵습니다. 그인. 듣기가 어렵습니다. 우구 그인. 말하기가 어떻습니까? 말하기가 어떻습니까? 말하기 сөйлөө 어떻습니까? 간다이. 말하기가 어떻습니까? сөйлөө 간다이. 말하기가 쉽습니다. 말하기가 쉽습니다. 말하기 сөйлөө 쉽습니다. 쟁일. 말하기가 쉽습니다. сөйлөө 쟁일. Андан кийинки сүйлөм. 읽기가 어떻습니까? 읽기가 어떻습니까? 오고 간다이. 읽기 деген бул учиться эмес, 읽기 читать деген сөз. Китеп окуу. 읽기 окуу. китеп окуу. 읽기가 어떻습니까? китеп окуу 간다이. 읽기가 어떻습니까? китеп окуу 간다이. 읽기가 어렵습니다. 오고 그인. 읽기가 어렵습니다. 읽기가 어렵습니다. 오고 그인. 쓰기가 어떻습니까? 쓰기가 어떻습니까? 자주 간다이. 쓰기가 어떻습니까? 자주 간다이. 쓰기가 쉽습니다. 시, 유, 이, 브. 쉽습니다. 쟁일. 쉽습니다. 쓰기가 쉽습니다. 쓰기가 쉽습니다. 자주 쟁일. Андан кийинки сүйлөмгө өтөлү. Андан кийинки көнүгүүгө. Урматтуу окуучулар, мен сиздерге дагы бир нерсени түшүндүрүп коеюн. Корей тилинде мен өзүм башка бирөө менен сүйлөшүп жатканда аны сыйлап жатканымды билдириш үчүн кичине башкача сөздү колдоном. Же болбосо сөздүн ичине башкача бир тамгаларды кошобуз. Мисалы, кыргызчада деле бар да, отур
дейбиз өзүбүздөн кичүүлөргө же теңдерге. Отур же жакын адамдарга отур дейбиз. Бирок улуулар болсо отур уз. Отуруң же болбосо отуруңуз деп уңуз деп кошобуз, Ошондой эле корей тилинде дагы башка бирөөлөрдү сыйлагандыгын билдирүү үчүн сөздүн ичине бир муунду кошот деп айтып койсок болот. Мына досканы караңыздар, мен силерге түшүндүрүп кетейин. Камнида барат. Тигил киши барат, тигил студент барат. Бирок мугалим барат, атам барат, апам барат, чоң атам барат дегенде могу ши кошулат. Кадан кийин. Кадан кийин ши кошулат. Када бул баруу деген сөз. Баруу. Сүйлөмдүн ичинде болсо да алынып салып К плюс бнида болуп атат. Камнида. Студент барат же башка бирөөлөр барат. Улуу киши барат деп айтканда биз кашимнида дейбиз. Кашимнида. Кийинки көнүгүүлөрдүн ичинен карап көрөлү. Мына 학생 студент. 가다 баруу. 학생이 갑니다. студент барат. 학생이 갑니다. студент барат. 선생님 무갈림. 가다 баруу. Бирок сүйлөмдүн ичинде 선생님이 가십니다. 선생님이 가십니다. 무갈림 барат. Мугалимге карата өзүбүздүн урматтообузду билдирип атабыз. Ошондо 선생님이 갑니다 деп айтпайбыз. 선생님이 갑니다 десеңер деле түшүнөт. Бирок дагы жакшы 가십니다ны колдонсоңуздар дагы силердин жакшы билгендигиңерди билдирет. 선생님이 가십니다. 학생이 갑니다. студент барат. 선생님이 가십니다. Бул корей тилинин өзгөчөлүгү деп эсептеп коюңуздар. Мына карагыла. 학생 студент, 공부하다 окуу. 학생이 공부합니다. студент окуйт. 학생이 공부합니다. студент окуйт. Кийинки сүйлөм менен салыштырып көрөбүз. 선생님 агай. 공부하다 окуу. 선생님이 공부하십니다. 공부합니다. MS 공부하십니다. 선생님이 공부하십니다. 선생님이 공부하십니다. 무갈림 окуйт. Кийинки сүйлөм. 아들 бала, уул. 아들 기다리다 күтүү. 기다리다 күтүү. Эми сүйлөм. Бала күтөт. же болбосо балам күтөт. 아들이 기다립니다. 아들이 기다립니다. 아들이 기다립니다. уулум күтөт. 아버지 ата. 아버지 ата. 기다리다 күтүү. 기다리다 күтүү. Эми сүйлөмдүн ичинде кошуп көрөлү. 아버지가 зататоочко кошула турган мүчө. 아버지가 기다립니다 эмес. 아버지가 기다리십니다. 아버지가 기다리십니다. 아버지가 기다리십니다. 아들이 기다립니다. уулум күтөт. 아버지가 기다리십니다. атам күтөт. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. 딸이 읽습니다. 딸이 읽습니다. 딸 кыз, 읽다 окуйт. 딸이 읽습니다. 딸이
읽습니다. kızım okuydu. 어머니, 아빠. 어머니, 읽다, oku. kitap oku. 읽다, oku. Birok söylemdin içinde 어머니가 읽으십니다. 어머니가 읽으십니다. 어머니가 읽으십니다. 어머니가 읽으십니다. Apam okuydu. Эми бул жерде кээ бир сөздөргө сүйлөмдүн ичинде мындай бир эле муун кошулат. Бирок кээ бир этиштер такыр башка этиш колдонот. Мына силер эстеп калышыңар үчүн мен силерге бир мисал келтирейин. Силер муну эч унутпай эстеп калат болушуңар керек. Кичине уятыраак сөз болот, бирок эстеп каласыздар. Мисалы, бала сиет деп айтабыз, кичинекей бала сиет. Сиүү деген сөздү колдонуп атабыз. Бирок чоң атам сиет деп айтпайбыз. Ага мындай сыйлоо мамилебизди, мындай урматтоо мамилебизди билдириш үчүн башкаларга айтып берип атканда, чоң ата заара ушатат. Чоң ата туалетке барат деп башка сөздү колдонобуз. Так эле ушундай эле корей тилинде дагы кичинекей балдарга же теңдерге башка этишти колдонот. Чоңдорго болсо башка этишти колдонот. Кийинки мисалдан карап көрөлү. Хаксең студент, мокта тамактануу. Жеүү деп айтабы, жеш да, жеш, же тире деп чыгып атат. Словардан же, тамактануу. Мокта. 학생, студент, 먹다, тамактануу. 학생이 먹습니다. 학생이 먹습니다. 스튜던트 J. бирок 선생님, 무알림, 아버지, 아타, 어머니, 아빠, 할아버지, 종아타, 할머니, 종아빠, 실자, менден улуулар, мен сыйлагандардын бардыгы 먹습니다 кылбайт. 잡수십니다 деп айтыш керек. 잡수십니다. 종아tam 제이, 종아pam 제이, 무알림 제이 дегенге 잡수십니다 деген этишти колдонобуз. 학생이 먹습니다. 학생이 먹습니다. бирок 선생님이 잡수십니다. 선생님이 잡수십니다. 무알림 제이. кийинки сөздү карайбыз. 손자, небере, 손자, небере, 자다, уктоо, 자다, уктоо. 손자가 잡니다. 손자가 잡니다. небере уктайт. 손자가 잡니다. небере уктайт. 할아버지, 종아타. 할아버지, 종아타. 주무시다, уктоо. 주무시다, уктоо. чоңдорго колдонуп турган уктоо деген сөз. 주무시다. 할아버지가 주무십니다. 할아버지가 주무십니다. 종아탐 уктайт. 할아버지가 주무십니다. 종아탐 уктайт. эми кийинки акыркы көнүгүүлөрдү өтөлү. 누가, ким, 가르치다, окутуу. 누가 가르칩니까? 누가 가르칩니까? ким окутат. 누가 가르칩니까? ким окутат. 선생님, 무알림. 가르치다, окутуу. 선생님이 가르칩니다 деп деле айтсаңыздар болот. 선생님 окутат. 선생님이 가르칩니다. бирок ага карата сыйлоо, урматтоону билдирүү үчүн 선생님이 가르치십니다. 선생님이 가르치십니다 деп айтабыз. 선생님 окутат, 무알림 окутат. 선생님이 가르치십니다. 누가
ирамника? Нуга ирамника? Нуга ирамника? Kim иштейт? Сажаңним. Фирманын директору. Сажаңним. Фирманын директору. Же жөнөкөй сөз менен шеф. Сажаңним. 일하다, 일하다, 이штөө. 사장님이 일하십니다. 사장님이 일하십니다. 시 деген муун кошулуп атат, ортосуна кошулуп атат. 사장님이 일하십니다. шеф иштейт. 학생이 일합니다. 레от. студент иштейт. Кийинки сүйлөм. 누가 읽습니까? жай окуганда, бат окуганда эл окулбайт, 읽습니까? Ким окуйт? 누가 읽습니까? 누가 읽습니까? Ким окуйт? 누가 읽습니까? 강 박사님, 강 профессор, 강 박사님. 강 박사님이 읽으십니다. 강 박사님이 읽으십니다. 강 박사님이 읽으십니다. 강 박사님 окуйт. 강 профессор окуйт. 강 박사님이 읽으십니다. Андан кийинки сүйлөм. 누가 먹습니까? 누가 먹습니까? Kim жейт? 누가 먹습니까? Kim жейт? 아버지가 먹습니다. деп айтпайбыз. 아버지가 잡수십니다. башка сөздү колдонобуз да. 아버지가 잡수십니다. 아버지가 잡수십니다. башка этичти колдонуп атабыз. атам жейт. 누가 잡니까? 누가 잡니까? Kim уктайт? 누가 잡니까? Kim уктайт? 어머니가 주무십니다. 어머니가 주무십니다. 아빠м уктайт. 어머니가 주무십니다. 아빠м уктайт. 누가 기다립니까? Kim күтөт? 누가 기다립니까? 누가 기다립니까? Kim күтөт? 부모님. 부모님. ата эне. 부모님이 기다리십니다. 부모님이 기다리십니다. 부모님이 기다리십니다. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз 7-чи сабакты өттүк. Сиздер менен биринчи курс 50 сабактан турат. Эгерде 50 сабакты күнүгө 1 сааттан, 1,5 сааттан көңүл буруп окуй турган болсоңуздар, жакында китеп да чыгат, ошол китепти алып окуй турган болсоңуздар, 50 күндөн кийин майда барат сөздөрдүн баардыгын айдап кел, байлап кел, жөнөкөй сөздөрдү, күнүмдүк жашоодо колдонулган сөздөрдү кадимкидей билип каласыңар деген үмүттөнөм. Саламатта калыңыздар.